reka tuvuge gato ku ntambara. Amerika yari ifite ubwirinzi butandukanye ariko bwinshi, harimo Iron Dome, harimo David String, harimo Iron Beam, harimo na THAAD, ndetse n'ubundi bwirinzi bukomeye, ndetse na Golden Dome bavuze iba hejuru mu isanzure, uretse ko ntigeze numva ikoreshwa. Rero ubu bwirinzi bwose bwarakoreshejwe, ariko nyuma gatoya buza kuba nk'aho bubaye utuyunguruzo. Bwaba ubwirinzi bwa Irani, bwaba ubwirinzi bwa Amerika ndetse na Israel, byatangiye kuba nk'aho ari utuyunguruzo. Ikiremwa muntu kirahagendera cyane, abantu barapfa, abandi barakomereka, ibikorwa remezo birangirika cyane, ibiraro, amazu. Bagenda barasa ku nganda z'amashanyarazi, za peteroli, zitunganya peteroli, ndetse ubwo n'ibikomoka kuri peteroli muri rusange urabyumva. Bagenda barasa ahantu henshi hatandukanye, ubukungu barabushengabaza, haba muri Irani, haba muri Israel, ndetse no mu bihugu bituranye na Israel nka Qatar, aho za Abu Dhabi, za Dubai, ndetse n'ahandi. Utibagiwe ariko nanone iriya mitwe cyangwa se uriya mutwe wa Hezbollah wazanye ingufu zikomeye cyane, aho wagiye urasa cyane muri Israel. Israel rero nawe urabizi ko itoroheye Libani, ikomeza kuyigabaho ibitero bikomeye cyane. Ejo bundi rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ngo zigiye kohereza abasirikari bo ku butaka baza kurwana intambara y'ubutaka, ndetse baze gufungura iyi Hormuz. Nyuma gatoya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kuvuga ko ibi bintu bitayireba cyane. Amerika isaba ibihugu biri muri OTAN ko byayifasha, ngo nibitayifasha nayo irabivamo, ngo kubera ko ntabwo peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli ari Amerika bifitiye inyungu gusa. Rero Amerika yavuze ko binashoboka ko ishobora kuva muri OTAN, ukuboko kwayo yashyiragamo ikagukuramo. OTAN yasa naho icitse intege cyangwa se ishengabaye, kuko Amerika yashyiragamo amafaranga menshi, ndetse yashyiragamo n'inkunga nyinshi, nubwo bamwe na bamwe hirya no hino bavuga ko ibyo itanga byose ibyishyurirwa cyane cyane nko muri iriya ntambara ya Ukraine. Ejo bundi nari ndimo ndaganira n'umunyamakuru wacu MS, ambwira ngo ibintu byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira muri iriya ntambara ya Ukraine irwanya Uburusiya irishyurwa Amerika. Rero bikomeje kuba ibindi. Irani yatangiye irasa gake gake, ubona ko reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'amakuru ndetse n'ubusesenguzi butandukanye ku ntambara ya Israel na Iran ndetse na Amerika bihanganyemo. Birakomeye cyane, aho bimaze kurenga urwego, ndetse byageze no muri Afurika, cyane cyane tubibonera mu bijyanye n'ubukungu, ekonomi, ndetse ibicuruzwa bitandukanye biri kugenda bizamuka haba mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yatangaje ko tugomba kwitegura ko ibicuruzwa bigomba kuzamuka byanga bikunze, ariko ibyinshi byamaze no kuzamuka. Gaze yarazamutse, ndetse n'ibindi byinshi byagiye bizamuka. Rero uburyo bwo kubikumira bwo nta buhari namba, kubera ko iyi ntambara ya Iran yafunze uriya muhora wa Hormuz. Mbibutsa ko uriya muhora wa Hormuz cyangwa se ubunigo bwa Hormuz nibwo bucishwamo ibikomoka kuri peteroli. Ubwo ni imvugo ikomoka kuri peteroli, cyane cyane wowe urahita wumvamo iyo peteroli, wumvemo mazutu, wumvemo benzine ndetse n'ibindi, ariko ntago ari byo gusa, ahubwo ikomoka kuri peteroli. Peteroli ivamo makiyeri ngire ngo zirenga 300, ibintu bigera muri 300 biva muri
peteroli, mu bikomoka kuri peteroli. Rero ni ikibazo gikomeye cyane aho iyo peteroli cyangwa se esanse iyo ibuze, ibicuruzwa byose birazamuka, kubera ko niba imodoka wenda yabizanaga cyangwa se n'ubwo bwato n'ibindi byazamuriwe amavuta abijyamo, rero n'ibyo kurya ndetse n'ibindi byinshi n'ibikoresho bigomba kuzamuka ndetse bikagera hejuru. Rero iyi ntambara abenshi yatangiye cyane cyane hano muri Afurika ndetse no mu Rwanda, bavuga ngo ibyo ni ibya Israel na Amerika ndetse na Irani, batazi neza ko bishobora no kuzatugiraho ingaruka zikomeye. None ikibazo cyageze hano iwacu. Leta y'u Rwanda rero yamaze gutangaza ko tugomba kwitegura ibiciro ko bigomba kuzamuka. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ugusenga cyane, ariko nanone tukanafata n'ingamba zo kwekonomiza. Kwekonomiza ni ngombwa cyane, yaba abatwara imodoka, bafite imodoka zabo bakagombye kuzigendamo gakeya gashoboka, ubundi hakajyaho uburyo bwo gutega imodoka nini, ziriya zizwi nka bisi, akaba arizo zijya zitwara abantu cyane, kuko biri mu bintu byatuma wenda hadakoreshwa esanse nyinshi. Rero kuva ubunigo bwa Hormuz bwafungwa, ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga ndetse n'ibiva mu mahanga, urumva ni gakeya cyane birimo biragenda, ibyinshi biragenda n'indege. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo ikintu cyaje rero kikaza kizamura ibiciro, umuturage ahita amenya icyo bita ibibazo by'intambara, ingaruka z'intambara. Izi ngaruka z'intambara kandi ntabwo ari ikintu gishobora kuba cyashira ejo bundi, kuko iyi ntambara yatangiye igihugu cya Iran, tubona wenda dukeka ko kidafite ingufu, ariko Iran ikomeje kwerekana ingufu zihambaye ndetse ikomeje no kudufungira icyo nakwita nk'imipaka, kuko iriya Hormuz niyo irimo irayigenzura. Ubwato bugerageje kunyuramo ihita bumena, yateze mine hasi munsi y'amazi kugira ngo hatazagira ubwato bucamo. Rero umuntu wese ushobora kuba yacishamo ikintu, yacishamo ubwato, agomba kwishyura Iran, ariko Iran nayo igomba kugira gute, irimo iratoranya abantu bacishamo ibicuruzwa byabo. Birakomeye rero, bikomeje gufata intera, iyi ntambara nayo ntihagarara. Yatangiye tubona ububwiri ibihugu bya Israel ndetse na Amerika. Reka tuvuge gato ku ntambara. Amerika yari ifite ubwirinzi butandukanye ariko bwinshi, harimo Iron Dome, harimo David String, harimo Iron Beam, harimo na THAAD, ndetse n'ubundi bwirinzi bukomeye, ndetse na Golden Dome bavuze iba hejuru mu isanzure, uretse ko ntigeze numva ikoreshwa. Rero ubu bwirinzi bwose bwarakoreshejwe, ariko nyuma gato yabuza kuba nk'aho bubaye utuyunguruzo. Bwaba ubwirinzi bwa Iran, bwaba ubwirinzi bwa Amerika ndetse na Israel, byatangiye kuba nk'aho ari utuyunguruzo. Ikiremwa muntu kirahagendera cyane, abantu barapfa, abandi barakomereka, ibikorwa remezo birangirika cyane, ibiraro, amazu. Bagenda barasa ku nganda z'amashanyarazi, za peteroli, zitunganya peteroli, ndetse ubwo n'ibikomoka kuri peteroli muri rusange, urabyumva. Bagenda barasa ahantu henshi hatandukanye, ubukungu barabushengabaza, haba muri Iran, haba muri Israel, ndetse no mu bihugu bituranye na Israel nka Qatar, aho za Abu Dhabi, za Dubai, ndetse n'ahandi utibagiwe. Ariko nanone iriya mitwe cyangwa se uriya mutwe wa Hezbollah wazanye ingufu zikomeye cyane, aho
wagiye urasa cyane muri Israel. Israel rero nayo urabizi ko itoroheye Libani, ikomeza kuyigabaho ibitero bikomeye cyane. Ejo bundi rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ngo zigiye kohereza abasirikari bo ku butaka baza kurwana intambara y'ubutaka ndetse baze gufungura iyi Hormuz. Nyuma gatoya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kuvuga ko ibi bintu bitayireba cyane. Amerika isaba ibihugu biri muri OTAN ko byayifasha, ngo nibitayifasha nayo irabivamo, ngo kubera ko ntabwo peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli ari Amerika bifitiye inyungu gusa. Rero Amerika yavuze ko binashoboka ko ishobora kuva muri OTAN, ukuboko kwayo yashyiragamo ikagukuramo. OTAN yasa naho icitse intege cyangwa se ishenga bari, kuko Amerika yashyiragamo amafaranga menshi ndetse yashyiragamo n'inkunga nyinshi, nubwo bamwe na bamwe hirya no hino bavuga ko ibyo itanga byose ibyishyurirwa cyane cyane nko muri iriya ntambara ya Ukraine. Ejo bundi nari ndimo ndaganira n'umunyamakuru wacu MS ambwira ngo ibintu byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira muri iriya ntambara ya Ukraine irwanya Uburusiya irishyurwa Amerika. Rero bikomeje kuba ibindi. Iran yatangiye irasa gake gake, ubona ko bitazatinda, ariko irimo irarasa misile nyinshi cyane, ikaba igeze kuri wave ya 90 niba atari 100. Ubwo ni umuvumba wa misile, aho ibitero byayo biba bikomeye cyane ndetse bigenda bikarasa no ku ntego, bikangiza icyagenwe n'ubundi. Rero birakomeye cyane, ni ugusenga cyane. Iyi ntambara igeze muri Afurika ndetse no mu Rwanda tuyibonye kubera ko izamuka ry'ibiciro rikomeye cyane. Ubu nibicika, navuga nibicika, no gusenga cyane, ariko cyane cyane dusenge iyi ntambara iyo muri Iran ndetse na Amerika na Israel ibashe kuba yahagarara, nubwo bitoroshye. Donald Trump yavuze ko iyi ntambara ishobora kumbana hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 3, ariko ntabwo ari ibyo, kubera ko nta ubwa mbere yabivuga. Ahubwo ngire ngo uyu ni umukino wa politike, kuko Donald Trump arimo aravuga ibyo byose, ariko we agakomeza kohereza ingabo ngo zize hano ku butaka bwa Iran, cyangwa se zize kurwanya Iran, ndetse agakomeza no gusunika y'amato y'ama aircraft carrier, harimo iriya Abraham Lincoln ndetse n'ubundi bwato bunini bugenda bwegera ndetse bunakora ibikorwa bibi, navuga birasa muri Iran, bikangiza ibikorwa remezo ndetse n'abaturage. Iran nayo buriya yarashengabaye, nubwo wenda abenshi batazi uburyo yagiye ishenga, ariko Iran yararashwe cyane, ndetse no mu yindi mijyi itandukanye. Tel Aviv rero nayo ya Israel yarashengabaye, yararashwe cyane, ariko nanone ntabwo Israel yapfa kumanika amaboko gutyo, ndetse na Amerika ni umugabo utajya upfa gutsindwa. Ndetse muribuka ko mu ntambara y'iminsi 12 Amerika ariyo yatangiye kuvuga ngo ceasefire, ariko birangira yitiriye insinzi ko ariyo itsinze. Rero Amerika ishobora kuba iri mu mukino wayo, kandi murabizi ni igihugu gikomeye. Reka rero mpinira wenda amakuru ari kugenda aza uko bwije nuko bukeye, ndetse na buri munota. Icyo nashaka kuvugaho cyane ni rizamuka ry'ibiciro, ndetse n'impamvu ibi biciro biri kugenda bizamuka, ndetse mpamya ko bizakomeza no kuzamuka. No kwitwararika rero tukagerageza kwekonomiza n'ibyo dufite, kugira ngo tubashe kwigira imbere gatoya, dusunike iminsi. Murakoze cyane rero, nta kagaruka. Ciao, Imana ibarinde.